mbia mano mwanchomo lesa kone kulita seni kia Ndizi TV aiga no bwansuwa magusi no mubira sembe no muleberi bwechi gosole kwa tukera litu kolia chuma mosi na inchende mo Steven ase egeta seni kia Ndizi TV na rero iga ngolete ya mase makuru ase egetigia KMTC ayeso bakatagati wo muchiobo songo astra bito gusangane timu ya GUSII STARLETS nemeta abade timu chinyinge sana chienko ko ende chinyinge chiabo gose chionsi echiabire chiabasacha konde rero iga ndobate timu ya baswat krongo rwa GUSII egendete gwetuma sana ime ya chiligi chia Kenya aigi ambate yo muganobo indi bachagete kaibare ngete gochi nebinto byonsi birengete timu ya GUSII STARLETS keboikiranu unabotabita nenda mo Steven captain 001 Mia mana sawa chinga kina itu andake na wote bili etali yao na nchera kia rumu bata ninki kwa reme GUSII STARLETS inchege ndege tangani ngoro kwa sama lita ngoro ku light trade oyori light trade oyori seitoirega town igo ase team njene head coach na ende ni njende acting chairman ye team umanya kero gonte nenera okay andake nimete konyara ko bomubata ni we team ndari gento go chaiga tabate ko bomubata ni go chaiga esabari yayo go swa GUSII STARLETS na kiare esabari ane achagete 2017 ina renge ase team ya Shabana una coach na ende the same mwako yo na lengo somera obo coach ase KFC ya Football Kenya Federation coaching course Kisumu walilwa jete Kisumu tole kirasi me na lini kimwendo announce tia katabanga atagete chitipu cha baswati chitake league ya division 1 yo ese GUSII ya gose Kenya ngima initially Kenya ngima tu abwate league ya moya baswati ile Premier League yoka wono kuna ba announce tia na enda na lenge coach ya KIS University ya basaba eseke that's why na mweta katabanga talent ya bana babwate talent ya chinyaruka ngachangamo ngababeka se league ya division 1 iyo to waka bona division 1 in 2017 ore Kisumu ne sabale ono immediately wa yote team ose na kisabali yale na initially na bwate team ya baswati na lenge university gali na lengo babunisha bona bagwa ko mupira bona coach yabo lakini asinge chona bwate team na in my mind na tagete tuneche talent ya bana aba garanga bono ngutumie lita lya GUSII STARLETS lakini abana bali be university nabo ngutumie bake league twatika sasa na abana abo tukakwana tukaiwana tukachake league bono yabaswati itogwa kabono division 1 2017 STARLETS bone gachaka 2017 tare 17 umuto nyosta utebe tingwe baba igwano andake nimaite nyuma ya chikoso chugo chaka wata Kenya ndo abate league nyinge cha basubati na kyo bwaki bwenko igwa basubati sorongo rwa GUSII rwalenge 2017 gochimayaga to abate timu ya mweko ko KIS United abasubati yoka yali ngwaka Premier League asenge njo Kenya ngima to abate league ya yamu lakini kuna to asawete ime to achagete uchenche constitution ya Kenya tutuale structure una yabamura tukacha bonto kaikera tuachagira kunyicheche ngora tuka introduce regional league to introduce regional league ya chakire no nya last season to promote timu isatu kurwa se regional league so tuatemire sana tutakotema tonyole a good structure bune yaba mura ile division 1 division 2 NSL na Premier League kina kige to kurwa nabona katokole na ende ndo chenga gobakere meta monchuri yinko irale chinga kichintambe maga yoko kubeka masakara uganye roboti musugu mene sabali ntabe kuri ndabona 2017 mwachakire GUSII STARLETS mwasoire bwasa Premier League na kibora Premier League turaswa 2017 league kimosowete na ile turaswete division 1 na ndo maethekero lo munyina se league tuli kwaka kubwa yani ube top league okwa ko mupira ku maintain asengi jibona alikuwa avoid relegation survival osoyeka na kuenda igoro umaete ko ba egetiro sana so tuagete 2017 2018 tuka maintain league 2019 tukasuka bono kwenda Women National Super League kwangire chimbero sana korende ngombe kole bia nimete mwana mwabate team ya university egwaka tuchi tournament limo iga chioka bono kwa bachinjiri kwa batira se league yesabali yogo twara chigosori kire weekend after kire weekend egosonera nakibono e process yoko bachinja bosori babo banale e league na kiale bono umaetege nduna kolete na cheta ngaba moyo kwanza umanda coach engia ukomotivate abana babo na cheta ngaba tebi onye to waka umupira twagenda baka
mipira school twagenda Eldoret na ndeto wabua open tournaments ngitutakire league na ndi league tutagete ne point nga na babekiramo mpaka bakoreke banjire one gitu akoleto maeta se league no ku register mchezaji mubeke system aruweke pande kia umwake bicha assign contract form nero ako sign asoe system wono kwikera abu bintu bindi na mazoezi onya kumwaji ngurungwara ko mukia akoleki abwatera abu banyoranga bakachira hapo mpaka bonega baro bachire team chinga nga bawaka Premier League bandu baro bawaka national team iko bana season 1 iyo ino maso team ya division 1 ino team yenge ni watebirege tekereke renge survival like obwa meriri bwa renkere muraba geni mwaso ile ke season iyo bairete actually team bina nyore tali una transfer Falcons mwatene team ya renge kongsan chete kaba kanga 6-0 stadium waka Usaino pa kako 6-0 first leg ngabarire gatema egali mpaka ngene nduno point mo tukatwale timu goro kuna Kuru West Queens timu lero goro kunyuki wantu wale balenga babesa na seri lakini tuwatemete kabisa tukatema kwaranga ega position ya Rwanda tokonyara tigatonjora second leg timu yogocha gusiga nonye point ya mumba kurusio ho mwebege team chesko ho mumate tokwero na ina kitu akolete mpaka tukasurvive ase league asenge njo timu twanyolete league cha bwata bachezaji nationally mchezaji kuwaka national team konyora na awakira Transfer Falcons awakira Nyuki wone yeto twakolete ntu twachete tukanecha abana babeito tukabakolia mazoezi kabisa second leg tukacha tukakacha banyoranga twabeire number 3 by the ase league 2017 number 3 ase league wana mwakoli rabu andakia nima ite team university obwate abasolera abagino bwate depth solene school ere depth ya isanete ose ngwa mise experience gete kwa kugania se team wano maeta kwa sana lengo munya se league hakuna achagira kusomea bisoero okay abana aba university barashike school rende team tikweti abonga tuwarobo ngaini gachaka bona okora selection ko kaenda se abana bagwa ko mupira bona kamwana nkara kali class 6 bonega na cheta daraja bili kakali ile bona gawo kora ho soli gali ngakapiki ikatoka ngabona chakira manye besoero bili gasomba kaime mugumo alalia ngachikareta abana gatwara abachezaji bono be ligi abana funzu mbaro abake lakini ababono ndete beke nyoro bagusi barabange Nimetenkora twara tole chi competition chi school chia football chia basubati myaka ya mega nyuma ya corona gosoa andake ngo bakonya denge kwetera sports tirije chi team chia basubati ko ruorongo rwa gusi andake korara bagosori sana chi school chia tokonye school nere ko keep talent umwana ari class 8 ama ito wako mupira onye ngindaita ko lazima ngendase mipira school yako umwana secondary for example form 2 abwate talent ngia lazima ngenda ali aseme pire wako koleki ngole selection so asa chi school chirocho na endo ligere chi team chinyenge tubwata abana be school asenge njo school nere ukipta talent umwana oyo risko yo komonyora oyo kore school bon komonyora ko baigetirake asenge njo lazima uturaki onyole maybe ochire Nairobi wasega siawo korane ga sigete tamo koleki etamu eli bagali okocha wako mupira so asa chi school chirocho school ya chokonyire na we are supporting schools bwata abana ga batato bawo some school for free bari wakano nyeshiringi omwache bwete osangana omorokyo monene kwe timu ya GUSII Starlets ego sanga ime division 1 ya Kenya yenkoyo timu yagendere ko irwane ko mwaka 2017 wekera boniga igone timu ya basubati egwetoma sana one season 1 mwa fight relegation mwanyarire gusuka mutu season ino ya kabere na kibona ogonchori ingikali mwaso ndi ko season 1 ogonchori ime season 2 bono ego ndo personal jina somete 2017 lazima utwaro moyo yani na rojo bona ne calling kuru asenya sai azenye juma edo mondo na rogocha abageto mupiro bwa chibesa oso walioko konyore timu ya koreki ya kule lakini na chete ngasome ligi yibuyega ngakora ngiye korukunga benchmarking kuru achi team chinga challenges chialengo but to overcome challenge ichi na isaranse na ne committee anenkega tukakwana abuma ende ndubwa sponsor
mchezaji lazima maragere gwendo rwake Eldoret kwa sena kuru baringo mahali mwanake corporate team use university ya batigete bona ya ile bona university ro sponsor league ya ka sponsor kere babate mipire school kala kaisaransa nganoranga bono iga lazima tuerwe kiri tubwata onyamia mbi twabe kamwe wiki kwanyora abachezaji bakodeki so gento kiangonyete na toeto omoyo kulingana na league na tuwakete 2017 wonto wasure 2018 tuwabwata nonye shilingi lakini tuwakachiro kwanyora abachezaji wakatabanga coach tigatu nonye miemi itutogole lunch twegore lunch ino musuri keki transport kwarora kwanyora bone onya abachezaji bagukwanira tumache ntutige timu terereko abachezaji bose bagotre basire to isaranstamu bote n'abachezaji tukaiwana egasi tubona okulige nduko nga transportation kwanyora musani okwa yote bibeka mafuta lakini bono asitwe ikire bonega tubate experience ya league na tumaye tubona toko run despite what the challenge chinyenge so season ya kabire bono nere arenge nkong asenge jobono kwasukire step ya tua kusukira atwe Premier League kwanyora team ya Euro Premier ya be relegated timu isato ya be relegated aiweka nayo lenzali twarenge namba isato imire timu ibiri cyatire bona nayo tigera ari kuna number 1 wona kuchukwa kabanta aba timu chisato utabwate pesa nega senko kasaranza kwa wane timu gete bakacha konga abachezaji online wona ku boost timu ya nete koreki tegana relegation bakanga abachezaji tukaboost timu buya lele gibata timu irenga eligi 27 engake tu alengi timu 8 timu 8 bakangonya abachezaji the second season tukaba number 2 ase league epo inde ya moyoka kanga bone gatugwa ka Premier League so koni irenga cyari gusuka mu talibere mobono bacha tubaka change bakataya bono asenge tutubwa season ibere tubwate zone A na zone B one of the only winning ulio number 1 is zone B, number 1 zone A kabaroma sana bako kaenda bake tunyolecha onto wacheto kwa kaga sep sanara ko rukusepo yugisika na kotiena epo inde ya moyoka abachezaji bakarara lakini bono matokeo yo mupira na bo tubwate draw win ne lose tukanjira nanga ya tiyatuteme na 2019 gwatera bwo mwanchimule no omorokyo monene bwe timu ya GUSII Starlets timu ya rwanire sana ime division 1 wetiro mugano tokweru no omorokyo monene bwe timu ye turanda so mutimo komoke igo tokoirana tobendere gusanga mange igoro ya GUSII Starlets omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichini chonsi eriubwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo moito chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi chisukuru ao. Naboigo, ngokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gosomwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chonsi nebintu byogokorera chigosori
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ambia muno mwancho mwese bana kuri taseni kya Ndizi TV aiga no bwansu bw'omugusi no muri sembe no muri bwechi gosoli okore tukere wiki na inche captain 001 inyora buno nyoko bwate timu ende yonsi koromo gosoli na boto rikere SMS wetere na mbiru rabese screen yara wote bi timu ya onereri kayoko gosoli na itubu na Ndizi TV tone kuna ngo ikira tole to mugano elinda ba gosoli abange amanye iguru yao guseguru ya timu yao kunderero iga itogusanga na GUSII STARLETS timu gosoli ya division 1 ya Kenya ego trainer ligosego kora mari kania yekorwa iga segeti ya KMTC mbuya muno sana coach otevono ese season ya kabere mwamanyire bisoero mwamanyire kamurigia bagosori abaya e point ya moya abasokiriko naende mwana mkwande season ya gatatu ime ya 2019 anakona mangana abete 2019 wantu abere veteran aba manyi kimanyi mugoso no orete orato tebike na zingi jo wantu abere chiveito tukachake season 2019 buya first leg to alenga number 1 ase league tubache point ndani 15 wana magosa market wa kolete second leg to achete to kasaini abana be school nere kuruku gari kuru Migori tota baba na inki minute ba primary be secondary abana around 7 players abana baya sana ngaba first priority umade bune coach okuligere ikosi kyao kwarangilia abantu 18 wona among 18 nayo okorrango oli uko chaki first 11 tukakabuya first leg tukakora tuli number 1 tuli top na 15 points second leg twakira mupira mutanga tuli draw yo kabere oro principal gacheka kani abana balinga ono asyaekere nochi mwenenile sana asingi mugwa keliki na ndo mwete bono tubata machiko yo mupira ekere kwa saili omwana egwika katikati ye season bayigola na ende window ekere basi yegete window tokonyara gukora ki wala saini woni katoka ngo principal ya kanile p nese ne yego chaka na muri geti bara among 30 players to hakire first leg bono second leg asenaro bakwe e window nayo kweguru abo ya 2 weeks bakole saini tukasaini abana balibi tigai ko mupira gatatu principal kandira bana muri ko genda senge squeeze mwabere bura mwabere ati abo abangina ba first 11 bana dire karibu bonse pi first 11 one gatoka na abere kerema okugorokom eko bidi bono timpu ati option yoko gora signing asenge juli chiko lya kanire abuno mwanto achagira ko kwira na ansa kego tukaira nambaka number 2 second leg tukakora number 2 ketu akoreta number 2 tukachukosaba twake playoffs federation kateba ya nduru waka playoffs lichi kwa yoko tebanga etimu eri akoreki tangaine ona dia naende ya bile tukairo rabo the same league na covid ya sire ngakiyo covid naende ya chire 2019 same league asinge nchu ya frustration ya yomu principal umu headmaster we school bona nge tona kolete twage to bungai tokoro bungai nigetega town kanyora ikatoka ngaro na gotokonyara ko maintain na serigi na abagosori abona na leta abanyaba batara manyano nyegwa kai pass mate aene coach kokonyora umuchezaji kokonyara kuminyoka sprint ebindi na bo kwa bune coach bona ngabayigeri ngora elitogo cha patigere mipire tato abana bali bono bakaba bakoreki bayire bono bali molero ikatoka ngai is too late want to akoleta number 2 2019 tukatigara at the same league na egendo ya tuchaneta na endo maitene facilitation evento buna transportation mogosolita kirara gere abana ichinyara ko noro chembaka ba kore kwerende bagosabe coach umata bagonsa mbake ibintu biri utazanyara kokwana gatoka ngatwale challenge y'ikibesa asenje ndubu ati sponsor naende liri federation yakatowire 16000 season yengima 16000 ichini cyo kuwakana ambulance wakana egeti one kabe bahati ingia umugavana witongwa yakatoye geti bosa stadium wakatebe mwakerega umupira na Shabani
Once we siriba gatoire jiri 16 na chitwa kabisire nke twa correct twa kana chiga egari twa soka iso wendo mupira wone gento kia tuete challenge kabisa ne chibesa asinge njo sponsor ndo abwate sponsor on to maintain awe ligi Nime tumaga no mutambe sana kwende aso bwango bono kaibono GUSII STARLETS ire bono mana tukukwana iga kaibono mule bono GUSII bono ere asetoko dunga Women National Super League eye the next na Premier League NSL a challenge na nto bwate is only means of transportation abana baragere bagenda mupira kero baruro tubwate ndoko nga allowance ndoko nyara kwa kano mchezaji omushahara asengi ndoko bwate pesa ona allowance nero winning allowance tobegeta 500 bagenda draw 300 okonyora bado negetiro but bona ndoche boneka chibe sitoke wasonyole sponsor Premier League this round lazima togenda Premier League abono ase team ile boneka one step to Premier League. Nimete esavari ya timu ende yonsi ekogani obotinali bwaye bana no coach na management ya ino kwande kibona nkuri imwe sponsors barago kibune timu ya ino banyare konye sire SMS igerie gotwara andaki ni mwatemire kuikira sponsors tuatemire twalike chi proposal marwe mwalikire ni ngoro kimwatora ndete faili anu mwederega twalikire sponsor yoka ya takete ku chip in ne konia mabati ko kudekra erega ngakia ko mochaga bachete tukabalikire proposal bakaturangilia meeting tukaisaranza bakateba they will be facilitating us per game akinge kai ngakeria arenge 2020 bona ali umunene bwensasi yetakateba ngabono ase yaikeire corona ya korreki ya beire ya tirre akasieka kiregento na barubo bono bakastoperi gabo banya naenda gocha setole tuisaranze tukua na barubo lakini onya na marube tuatemire tualikire andake serikali ne batemire bile menge gwetera GUSII ebunge constituency award andake mwatemire guikira mabagaya kuse na kiesa baliere tuatemire elige to waka tubate committee chitimu Chonspi chitimu 24 tubate committee to isaranze to that is 12 zone to tubate 12 zone 8 watu wala 12 to isaranza tukalika proposal mpaka sisi samina barato wali chibu lakini tukawatebinga bono ase keire yabidi limbaka naonyechi women rep babati chibe cha gaf wachip in wakonya abana bona babana bake babwate talent tore ko se talent ya koreki yesuke mutu ndwarora ugonchori kwa beire FKF tugatware kyateka committee gendete kurago ikiraboniga ubuchuri bwachire ne kyateka committee bakaruchwesa guchise chiligi chichaba subati chaba sai andake nchiaba konya bate bachire farira bagochanda gutenera andake abakonyire ose muraisane kabado kyateka noere under FKF constitution na chibe sabata betenchiro tuachite meeting lakini ntubune team ya division 1 ladies ndora ya buchibesa lakini mokombete na sports act tukolete no ligere libone ngoma tukomete tuatebilenga eligi yeito team teyo kutoka geti asenge tuachite meeting kiateke katayaba ngotu abale 250,000 every month yebone ya chire meeting yetatu bakabone kantu wanya koraki onto kamwa ko koma bakatulikire message bakatebinga bono tikato by 2 weeks wateni team for league for 2 weeks tokoleki watobe gereche besa kidi bado mbarabeka konde kere mukonyara gotwara magomo yuno nimaite inubune timu emukobate kalenda ya FKF calendar eyuki ate committee etari wa fan nero mono nakira kira chiko turubani chiko soli chaino wetero magomo yuno nesenjo calendar ronega ndete gusuka FKF ya FIFA omateke tokole mtokora neli chiko na ntokuli ye calendar tutara iko mutinyosta mi periods minebe yake 24 matches karole ubo pina boko beko nonye midweek to wake Wednesday Saturday alafu na next week lakini eto na seli chiko umate FKF ni wate constitution yae to twaligire twakole bintu mato kokonyala kole gento mageli chiko so according ne calendar nabo mupira ko era nonye before mutinyosta taraika
Nimetenda ke challenge singe mobwate konde nkirige ko bawo moyo ino buna GUSII STARLETS kwandra gwetuma motu mwaba namba isato namba ibere besanchiyo mulwikira ni bintu beno byose konde kunya gwesuma muri huchi mudigire ko bawo moyo njenge ntike kongo moyo kwanza bune monyene team ndende buna coach abana boka kwanza chinyarwa cyo bache rusiringa ki ndagitwa ko mupira endo ya kabere interaction kogenda asebura nakuru kwanyora gari kwanyora Mosani twamanya no Mosani ali mupira wake friendly kwanyora nga at the end of the day twamanya naye endo ya gatatu abayiboli abana bona balega bon spinning boy ate contact abayiboli kwanyora insalance de no nyama zoizo ko mubira ko ngakire siminga coach kwani abana ngakiko abakora so ibina bintu bitatu ko ngomoyo ate bangali bagangutiga ngaze ngencho eli kitebwate besa tiga abana asengijo werure nyasa nacha itiraso muntu one day konyore ngomuntu otebe ngatiga sponsor team ndo bata abana bange abasubate bakorere bone mu rubiro bw'ekigo sorry ndakingana yaguchesa abana bali barabe gusega banje tenko bata makibuna bakoba ikera njira kinkyo abatebi oseko bawo moyo ingeno nabatebi neki tiga bacha mazoezi ga onde wensi obwate talent oso mwana wensi oso muiboli obwate omwana oranyana wako umupira oyo ngwakanole abana bali bonsi pi babwate talent umuiboli obwate omwana obwate talent nonyo Mosani umayeto omwana obwate talent tigamulete gake mtisino toko korra mazoezi kuchakira saa 8 mpaka saa 10 amulete ga tole osento konyo mwana tonache talent yaye koleki ekine tochi kokolengana yo mwelese bali bonse baturi utere tsani kya Ndizi TV una parting shot yaone leo tumike kamera ile ndoke tani kwanza ndatebe asante sana Ndizi TV utotaraga GUSII STARLETS endo ya kabere oli okondigire onyo ko bwate omoyo boko konya etimu ya GUSII STARLETS twakwareganiri ocha say team you feel and be part of team tokonya abana aba tukine talent yabo basuke mutu mbya mwana asinga kichao kiri watoire virenge watutebiri na mono omwanchi muri mbya mwana soko tuligere uchakiro mo chakano bako mwali wo mo rwese wari gusangana timu ya GUSII STARLETS etimu ere ime ya Women's National Super League ime yense ya Kenya ibwata maroyogo so ime ya Premier League esama tukagoja kuroiga sege tigi ya KMTC retaria nende mo Steven captain 001 Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo